Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uktan aldı. En yaxşı şugul gibi etken Müslümanlar için. Şundan alıp men uk bilen şugullanırga buldum. Kullandıra, şulay da barıdır. Özü kullanana basarga tırışabız. Bik atmosferna deb aytib o'tishadi. Им birisi elek проблема когда травму получил, и уже никак борьба уже нормально дальше, и все сыра ушынан ата башлады. Соны білдім. Но альхамдулилля все равно спорт жағына барғым келеді, спорт дальше